Ketheka, good morning. Wirigiro bwakwa nithirite rina asubuhi njega narua tariki 2 mweri 12 mwaka 2025 iri Jumanne mbita wa Kabwe Mutharimi ngucugire ngatho cia mwanya ni bwega muno no tuboite na mbere kurumirira watuthura ningi we watuma tugatwika nyombe nteto itongeretie kathetune ka miro kuma kireni kirwe na kimoni moni. Thank you very much. Narua tukumanganite mantu nkutho tukithira tukimurika riboti kuma maturene andigibetu banteto bakinyite ithigithio gutigira ni ba kumurika mantu na makarika kuma miangatene ya mugongo jo amero nyumene tukaithira tukimuramura ibai kumurika magatheti tutegere ribotira je kipombele ande gorone halafu baadaye tukithira turina rwaria rwantuko tukimurika mwerekera jwa siasa inya nyuma ya kithurano kinini kiathikire mweri muthiru tariki 27 inde karibu tuambiririe na yeye nkirano batikano ya siasa na atongeria bagita na mbere kuringira debe thirikari ya Rais William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki bakiaria batongeretwe ni mugambi rendikiri ntere cia kibiri chebore ni baitite na mbere gukuthuranga ikuthokira bakuga ni wagi bwa agenda wagi bwa kiroto geukiria mugongo kuma kiri atongeria barutererwa upinzani na ri inya mubangania kiri OBC ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki nwe Gideon Kimathi aitite na mbere kuga ushindi kiri kana gushindana kiri kithurano kinini kia mbere nikionanilia ati 2027 mantu jakaithira jagirite nonto bwa urutunguge bwa thirikari Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki gagitina kau mubunge wa giciomunge kia Tiania Eastern Porabori akiuria ngwataniro ya siasa ninge ngwataniro ya mere gwetana ya mero gwetana mbere kuyika thirikari ya Ruto na Kindiki. Riboti ya mwende Olaiboni. Iri muchemani na atongeria mwanya kuma kibiri cha bore riu mubunge wa gicigo ki mugambire ndikiria mo na bunge bange ni baikite weru ni ati baeta na mbere na ngwataniro yo o amona kuria thirikari ne gitumi bakuanijwa kureta mawiti na mbere maturene ni bijo taka kuraja muno tuona tware utakuraja maendeleo. Number 2 kinyage siasa tuona twatigiro nyu tutura tubepita turera au bange kabendere tena atimero atukoidate tutere choka kairi mebre hakuna tukanyo juru wokia na tore karate ndio viviera ibuje nara intobiria mwashimu ale dikiria na kita aitana aitakena thirikari riko atwana thirikari ijere intobiria na byo byote aitete ke thirikari Daktari William Samoei Ruto isasa watu wenu na ikyo gyotuma ainyeria na tuga oriuka mwashimu ale dikiria baebere thirikari ne ukanendelea ukaraku endelea ukarae dene ndio mpendeza president wetu Rais William Samoei Ruto etoke mwake kijana nyama ite kono kustari ene kiranga mwendere pio igo turetera mwana wetu aka deputy president ikyo ke watu ere no tubo mulingira ko itwendere kumwenda no tumure kutherana tabuo akiaria mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania Eastern Porabori na wete kaitanika kinyite kamumiro kwaria na mwambo yumwe ya ntiri amona kuwatamba utongeria bo Rais William Ruto na munini oke Kindiki nikenda Kindiki atierwe etike wona Rais William Ruto athiria kibindi ndendo ngora tubeto wata mtu mmoja mtu asikwambie uongo eti ya kwamba wewe ukatani ndugu yako na digiri asikwambie uongo atendao wakati umefika ya bandara ya Meru simame wakati umefika wa Meru wasikizane waongee lugha moja kama punga ikiwa uvusi ingine kotonyire inasikizana inakuwa kitu kimoja. Tunajua kwamba 2027 wa Meru akipiga kura William Ruto apate hiyo kiti 2027 2032
Mmeru wa kwanza kuwa rais atakuwa ni Profesa Kithure Kindiki. Nawe mwerekeri wa mitaratara obicine Kithure Kindiki yawe Gideon Kimathi ari wa umbani bwa thirikari kiri ithurano binini bia mbere kini kionanirie kia umbani buyite mwaka-ini ya 2027 untu akwa Meru baetikiria kwebela thirikari-ini untu kaita kaka Kindiki nirio Meru ikumenyekana turabwirite naara uria mbere no turabwirite kurire naara ya thirikari kana William Ruto na timu yao negacinda tutabwirite u na bangi babwira sijui kuko hivi na hivi batashindire nere rari umo. I want to tell you batu antu baburi antu bameru tukageria kuritokere thirikari. This is not the time that ini rutu akara thirikari ndene to support William Ruto this time tukethira ibatu ameru tugui support na bondikire bwega no to William Ruto no rona nije ni muchore wa Meru umunene muno kumante urwe Kenya rombo no tulionde kitikira tona gikina ni tuli Meru igetika minister tona getika minister tukanganirwa kura ikiringwa barindikire bo mashwi ba utwera kire makira kina matu karinga kura twari ndoringa kura kikagitate kigaitia nduokare njieja watu goteja saidie barabara chema umau na bwaru ile ochia kina maumau ne rena kana bure botai na maumau watu ka barabara chia bangwe chema umau igeta nangiku na are 2027 ticket ile kedero ile tuiringa ya kura ikedre ina President William Samoei Ruto na Deputy President Professor Kithure Kindiki ibangana mawetikeja ticket ile direka riu. Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni Borisi kuma Kawiro ni bakubwana na mtu murume wa kurubo miaka 53 rura okwerekana ni mukoro Mwangi utemete ntame muria tiri ibae muria mu ura ikwerekana na nyangitie mwana wa kurubo miaka 12 ningi kumatukira. Borisi gitana mbere gushwana na bwana Zakare Mutinda nonto bwa itiri uthukubu uorubu riboti yakome wa Mutiga. Muntu murume wa kuruba miaka 53 nuo kumenywa ya Zakayo Mutindo nto ikenda na area manager kaithe karika wiruka thuru Gembe Central na uswano nuwe ni mabiza baborisi kumanteresia kiutini na kipkona nyume kuenyangia kiwendo kana kalena ko kuruba miaka 12 unto bukuli kidhuania mubeindu kana barabaturo karera marete monse situanira kaithe ero to etre kansene madene denya ngiso kansene denya nya ndebe kamwale onda dite musiago bena kana ko karude nda ko ndi bikontile on pant be musipu no to bena tabu kwadia kana kaka mbera karude ambera kabe ya mutinda nyumba ndori kamwale na tabu kwadia mutinda kambera mutinda era mulomba ro kunywa kera mutinda roe mutinda kuwe kumia kwambia kumukumbira nyumba inga nyumba ila mama nimeko lazima sasa leo kangeta na mwana bududi mnayo ndawa yari no ni manager wetu no ntoba kuya wa konte kunde kansen akendra kana ko kiurangu kana kamiaka 11 akaromba roe kaeto mukundu roe asogeti egombe akakumira nyumba kana kambera akabwethirita byambaya na Mutinda aturaita ni bibie ndiare tina neri manager wetu ni sabueria wetu ya wero wetu Mutinda na mwekoro na family ingwetekia kinya family weke ni akoro inyaba koyana ni arinya kwendia na ni mukoro wena miaka 53 lakini nare fete kana ka miaka 11 badwe ituibetwe totena kuwerwa nonto bwantureje to burabwethiriti twan kana kau ruterene rwake mwana na utalilia bura kwa karakari aitirimero njarene cia munyamaranio arejire ando mbarue na mukundia na muthania ontambetire gombe au ankuria mbukumia
ainganga nyumba fosi ende koingare eu nkenda ikua mbua akuneka na njara muromo nkunekare ndija ntire abethita biambaya riwa turanga rwirweta eu akari na turi barabe na muthuro yo mwingi irure bwithia riria muntu murume munyarithreke yetong'ong'o ibakuromba thirikari thiatane na nguluki na yoyoro etalia rito ria kiwatho batu ngo twivia tumenyo tongakana kwa tongetekana kana ke 10 lakini no ni mukuru wenare banyabati sukuru wari bakuboyi lakini wewe utakumama kana thai batu na tu vijana tuliwa thai mutinda thirikari karo moja ratua batu tu vijana tukameasia we na nene na bati koyero atua nonto allokerwa gwatuika ke yandene nture twana tutu nini tutona thiri mutinda kumuna bwete kuyukirwa atua nonto mutinda mantu ambere na ta kuwata kanga ake aburete weta kithiringe kuruiye ta kuwata nisi aburete kwithira umenye akatatia akandirwo abo Yoni burankenda kuwa ndremwe koro inkubwa mpinyelekete muno nonto inyani ndrena twakwa tonini yakauka kwanda karieti kamyaka kenda na ntomba komenya saiti ebo burankenda kuwa mutinda nayo kerwa atua ni thirikari ni kenda anabeto bomba kwithira beno karibu bweya ni kare kuyiri ni chibu munene okawiru Joel Murokimbilo na ndene nture kaithe kwi mantu akarikite au uro unperete kana kanunu kamyaka kumnele ndo weta sakayo mutinda toigenda ura wethaira ore ya manager kwa uno mwankayo kirwa tua na rekiti kuitha kumeyoro lakini kinyoke tha uri kana utumya kuthithe kitendo ntuki uno choko kiriro kwa ukinya kwa kinyari no mwanka watu nkiripotera Meru TV kumembe beta wakome wa mutia nabo akoro bajuri njeke kuma Tharaka irengwatanio na gikundi giti gya kithirikari kia REDEP Kenya ni batithite na mbere mutaratara jwa kuthomithia akari ikoni atari ya kwithira bagiucika kirintano ciare bakimeneria mutuko jo bakiuga ni jokoroki ni gita jote na kiguni kiri mwana wa mware bakiruta mukana jo murito akiri bara bagwitithia na mbere mitaratara mutuko jo jokoroki ni gita jontano ciare ndagara waigona na ribotie Kiama ya korobanjori ncheke kumage chuko munge kia Tharaka ibameneretie nene ntano chana bari mono kagitani gakari tobengite chukuru tini kintu kingi turuga tukathi mbere gukuria ugintu iregetu kiria kina umithio na kiria gitena umithio tugatigana nakio tukitejanie na tukathi mbere gukuria antu betu na mwena wa kithomo na tukibakana kanukia ya kutobe na mantu mama mantano jari na twana kugula tukinyitie miaka na kutigana na mantu mangi monde menkitukia mati ni magwikira anabari naka watini ari na ngwataniro na nkiametare kithirikari ya REDEP bombete kwethora bakinyere gotibateri kwethora kuri na ntano ciari mono kagitani gaka ndondo ntano no ciana bari cha korokiro na igita tumeamua ya kwamba tutaongoza tukiwa mbele hatutaongoza tukiwa nyuma. Hii mambo yote unaona tunapitisha hapa sisi wazee wa Njuri Nchoke ni jukumu letu kuhakikisha kwamba inatekelezwa tukiwa kwa mstari wa mbele. Ya tatu ni ile kutengeza hii siku za uzoni za watoto wetu. Koroki bombe takorikithia bobo. Basi pigana hiyo vita peke yetu. Lazima tushirikiane na other stakeholders, lazima tushirikiane na community na Njuri Ncheke being the key stakeholders wenye ni custodian wa heritage ama culture ya Wameru. Tukasema pia they are very important stakeholder na number one vile tunaweza shirikiana na wao ndio tuone vile tunaweza punguza na tio only kupunguza but to eliminate completely.
kumagejiga mugeke Tharaka ngiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna Kagitina kau mubunge wa Tianist Mprabore na ameneretie siasa cia Mithika Linturi akiuga itina kiguni kiria kari ba kaunti ya Meru na ria nkiroki abori hetite na mbere kuthetera kira kuga ni miradi ya witi na mbere kuma kiri thirikari Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki agite na mbere kuria akari kuthuya uritingoki bwa atongeria ningi kwithira bakibashokia itene baria nabo ni arutingogi na atongire bara bagukutha mirandi witi na mbere kuma kiri thirikari nene. Ripoti ya Jeff Wagetuma. Wewe ni mono wa kisiasa. Na tuliona jana kanisani wewe Nairobi unaongea Kikuyu. Unataka kuongea lugha taifa. Na ukasema eti ya kwamba Nairobi mzima ni wa Kikuyu. Wale wa Meru wako huko wanauza miraa, wala wana biashara kama sisi. Mimi ndio mwenye Lenematics company ya kutengeza mataa street light. Kenya, sio Meru. Eti ya kwamba sisi tusipa biashara. Eti ya kwamba watoto wetu walio Nairobi ama vijana wetu walio Nairobi ama wasichana wasikontesti Nairobi warudi kwao. Hata sisi tunakuambia kwamba Nairobi sio ya Wakikuyu. Nairobi ilikuwa ya Wamasai. Na wasaizi Mmeru ameingia huko, Mkamba yuko, Mkalenjin yuko, Mkikuyu yuko, kila kabila iko Nairobi na tuna right ya kuomba viti. Hipo kwa ndabou hatutaki ukabila wote. Hii ni nchi yetu. Mithika Linturi otuko na TV ne na TV no kwenda gucokeria wawa ayumbi wa Meru ibe milioni 5 ndenda kwa Mithika Linturi ndari mbunge kipindi cha miaka 5 na ndina kampani wetu wa Mbunyala Timber Product ndarutamba zaire kareta ndene ya Kenya na Mithika Linturi ankwenda kwira mporo na ikakia mauta guntuko to Mbunia ndene zaire Nangwa ndokora Mithika Linturi ini mwene company Lenematics ekubwithia mataa street light teta kumulekera mengere street light endo kumambecha nangwa ndokora Mithika Linturi ini mwene Meru TV na Very FM nangwa ndokora Mithika Linturi ndina ng'ombe kama area ya 610 liters pandi ikinduri nangwa ndokora Mithika Linturi na ndira skulu ta St Agnes inana 640 ikinduri boarding school Nangwa nakora Mithika Linturi mporonto aburi nwana bathatu na mwekuru umwe oni ntongi nkurukie ku nangwa nakora Mithika Linturi ndina muci yako Mombasa yora na bako baita angora nakora Mithika Linturi ndina nyumba yako Nairobi ngwata mucharo mno na muci yako angora nakora Mithika Linturi ndina muci na Meru ya kwenu su billion kariun kari ndenda kwera oni valia kwa ta chiringi 5,000 pali ya kote 5,000 nangwa nakora Mithika Linturi mwekuru kwa numwe okumementi atoka yuyu nangwa nakora Mithika Linturi ndendo mbere mwekuru kwa mbere ore ari omuthara inabekirie mwekuru kwa baile ore abantu bote kiongo inabekirie mwekuru kwa bathatu ore kuba mutomo kamba inabekirie mwekuru kwa bana ore ari muluya inabekirie mwekuru kwa batano ore ari Mukalenjin awakera muchi Meru na awakera muchi Nairobi inabekirie mwekuru ngotenderere na nyuki wa muwira mukuru njori awera mwekuru omwene inabekirie ankwenda okora Mithika Linturi autawasana mpuru mtu aburi Inkwarioma kante kwarioma ndi Mukristo Mukatholiki na arusi yakwa na buthiria mwekuru umwe etoka yuyu mpuru na batire na mwichie batire kwa bako kiro atora mikindiri yetu na bwana mtu wantu kwanza nani kwa nyenye musikabu amuchokie wetu rengi amuchokie basi ango ndobora ntu betu kanda wa muchokie kireko no ntu wango mweno rendere kuvura njoki na njoki impuru mbeto anje no kiomeru niche no we ura Meru mbere ayere ndamura we hawendi mzuri ndaka kandu heya wenu akwe wao namura we ina bithe mutene ngauti nukia
na mutinukia na leta nyokwe awa nwen ha naringa ndekyo katika yomeru po mwena lake na mpronto abori na mpronto abori wena nkoitele meri na lake mandika message unte girlfriend yakuni. I'm not your girlfriend. Riboti yu ikaithira tumilikilia yera tukumanganitie kuma maturene andiki beto banteto bandite tere miangatene mugongo jo Amero akumurika nteto kuma mashinani. Ugeta kurehano tukaithira tukiorokera kiri mantuigi omureki bwa gatheti komunamura gatheti tutekire ni yare kunayo ya ikipombele irio mantu yeigi Russia na nontu bwai Russia na nontu bwai ya Kenya haba gukua nthigurune ya Russia na nite thirikari ya Kenya Kwanza kuga mantu yeigi mantu ya antu baba ithimbe mbithi gukua ntere cia Russia tukethia tugitegera gicanga kia diplomasia na ingi iracithirite ikewa kipaumbele njare-ini ciakwa ndina ngatheti ya The Standard niyo tukethira tukiambirie niyo kumurika ni epi yari nthigurune mbito kabu mutharimi ogeta kuraya ni tucokerete nkwire thank you very much nontu bwa gututhura kurumirira na tukanyombe nteto itongeritie kathetune ka Amero kuma kireni kiriwe thank you very much na kimoni ukolirwo gwitana mbere nyago tuthingatira kiri mitandao ya kinadi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya.